My boy, have a seat. Relax. Chill out, yo. Have a Have a seat, my boy. Have a seat. You could zulak. A chita, on met chita, a sécurité. On met chita, et puis you could zulak. Ou ka relax. Ok. Ici zulak. Il va dire relax. Il va dire relax, c'est que zulak. O Kodak on langue. What do you do You could zulak, man. Have a seat, my boy. Zulak, my boy. Oh, please. Still please too. Oui. Yeah. That's a shit. Yeah. What they say about chicken and waffles, though? Huh? Rascal. Chicken and waffles, stop there, chicken and waffles. Yeah. Hey, yo, ça va de manger, man. You won't go de manger, man. Kodak imagine That yap shit, man. No man. Like you won't go with manger ça. You like stand-up comedy? I do. I feel with Kevin Hart. I like Dave Chappelle. You like Dave Chappelle? Yeah, boy. Nah, he's funny. Yeah. Moi, me garder comédien yo. Kodak Black. Yeah, man. Moi, me comédien. Moi, Cenat dit mais Kevin Hart. Yeah. Kodak Black dit moi, mais Dave Chappelle, man. C'est vraiment funny, man. Directly. Okay. I saw niggas still eat that bitch. Yeah. No, that's still good. Y'a pas la avec le téléphone, man. Il pas répondre, non. La parle l'autre bagarre avec Cenat. Il go moun sur téléphone là. Partner a dit yo, Yak, ou still là? You are here still? Est-ce que la Californie toujours? Au téléphone moun nan derrière, il va occuper moun nan et puis la parle. Il traîne lui. Hell yeah. It's not like you're funny the floor and it came Of back course, up. I'm still out here. You crazy? Kodak, you still out here? Et quand il a répondre, yeah, m'm toujours là, man. Comme on fout, man. M'la. Il gagne un gars sur speaker. Il dit, oui, m'fout là toujours, man. Ou fou, man. Yeah, m'la, man. So, what if I wasn't still out here? Would it be Kodak? Are you still? Kodak, say hi, man. Yo. J'ai dit, what about if I was still out here? Si bat là, qui sont après le dit? Kodak. Yo. J'ai dit, Kodak, you still out here? So là. Mais Kodak dit, what about if I was still out here? Et si bat là, toujours? Ou t'as pris Kodak. C'est funny, man, bro. Are you still out here? Like, no, like yes. The fuck is it? Yo, qui caca on dit là? Ouais, qui caca il se dit là? Et quand il s'est là, man. You want for me. Parole ta fianelle. What do you want for me? Sauve-le, qui sauve-le dans même. What do you want for me? For me. Not a piece. What are you doing tomorrow? Nah. You want a link? Look at me real quick. I don't want to say it out loud. Kodak, what are you doing tomorrow? Les gars disent qu'ils sont fait des mains. Rien. Money. I got some money. Where y'all some money for you? Where it is? Show me. Where is that then? Where is that? Let me see it. Let me smell it. Hey, yo, papa la fait comme ça, mais papa la fait comme ça. Est-ce qu'on gagne l'argent moi? Est-ce qu'on gagne l'argent moi? Bon moi, let me see it. Oh, madame Sim là, bon moi. Hey, foot casser là. On tape pour ce mood. Pour dans des mains. Aye. Tomorrow, link if you're free. Hell yeah. Tell me. Fam, I'm ain't free. This is that bottom line. Hey yo, DBCTV, m'ka font ti kob sou getan, man. Yo, I am free, m'getan, man. Ça me dit ça te passe, man. Ça te I ain't gonna lie. I'm finna leave tomorrow. I was finna leave tonight, but you feel me? I got this big ass high, bitch. So I'm taking my shoes off. M'degen pou m'aller à soir là, man. But Kay si tellement gon kay, mais go c'est ton kay là me dit faut me dormir. Faut dormir. Et peut-être ça m'ba braller. C'est matin m'braller. Livre aller. Oui, ça te passe kounya. Oh shit. Oh no, you what? staying? Hey, fam, you ain't kicking me out, nigga. You ain't kicking me out. Oh no, oh. Kay dit yo you stand ou apprêté? Kodak dit yo. Ou pas mettre me dehors, man. You ain't kicking me out. Vous voulez foutre moi? Semble vous voulez mettre me dehors. Vous voulez mettre dehors? Allez. Vous mettre me dehors, man. Oh no, I kick you out. I don't have none of that. I don't have none of that. Il va avoir foutre dehors. You got some onions? Yeah, I do. Let me tell you, just How give my much? mom. Est-ce que you got some money? Ou gen l'argent, man? Est-ce que you gen l'argent? Allez. J'ai dit, yes, I do. Nègre, téléphone. Kodak dit, how much? Combo gen, man. Money. Tell them for me.
Just give me my money. That's squirrel. Kaisi a di men. Give me my money. Kodak di yo sa, dil pou mwen. Give me my Give me man. my money. Itu lagi challenge na muda. Kodak di, yes, c'est ça m'vle. Allez. That's what I want. But if the bad right? He might just stay. Yeah! Jou bop kite de mesi de men, kon tal pase, but if the bag right, I might just stay. Yeah, si valise la jan ban mwen, valise la gros, si son bel valise, si valise la plein. La boule joie. Yes. Carré. Allez. Ou niveau superstar, jenek la gon valise la jan. Quel café. Yeah. Yo, l'autre partenaire de téléphone nan men, c'est comme si la force Kodak pour le bal kob la, yeah. Et Kodak nan ransel sa mais pas celle c'est comme si m'se gen l'autre bagay li pral régler pour monter au niveau superstar. Kob la nèg la pral bal, nèg a dou son bag men, nèg a qui doit parler 200,000. Oui, non puis Kodak, il pas parler au monnaie non. La l'aise mon cher yo. Il pas parler au 30,000, 40,000, 50,000. À part capable de quel là. Ou mettez dans tête ou que pour 150 à monter. Allez. Ou Kodak après chile comme ça. El gete gen jet privé sous sol là. Sous sol là mais nous ka bay nèg non des états. A quel promoteur trade le. C'est quand les promoteurs à compte Kodak Black Californie. C'est fait Fonti yeah. Pas la fait, la pas le faire comme tout but yo. Ah mon cher. Et puis quand Kodak même pas ça. Kodak pas sous comme là. Yo, wasel gete gen ade voulé mais jet privé sous sol là. Cause every little thing. Oh, you did freestyle. Your turn, you go on. Okay. Don't worry. Hey yo, Kodak man, on font freestyle. Kodak dit yo, allez avant man. Listen, allez. Allez. Don't worry. It's just me and Yak. Et même mayak, ou pas besoin père. Going up the stairs. Back to the spot. What a drink. Na monter marche escalier, na tourner dans stream na. Okay. This way. Up the Kodak dit stairs. keyboard. Kaisi la dit nan wood ça. Monter marche escalier. C'est ping pong. Yo, Yo! Ya ke depuis pour aller wat de. Yak ma ke dit. Oui. Yak ma ke dit. Oh! Ge kaka. Kaisi la tambe si kote. Kodak solo ge kaka. Musically ta chercher no. What's it? If like you go to Paris or some shit, we end up being in the house, just holding your house down for you 30 days and shit, and you come back from Paris, I ain't gotta leave. Oh, wait. Yo, sa Kodak ap di la, son vraie histoire. On loi ke li. Mba kon si l Florida to. Mko l Florida. Men jè mi se di histoire, c'est comme si mi se sans attendre ni bay Kaisi Cenat histoire. Second moun vin rete la kayo. Et puis ou pas là, ou dit moun nan yo m'pral comme si m'pral n'importe côté, just veille ka là pour moi. OK, yeah. Ou aller, ou fait 30 jours dehors, contourner ou pas ka mettre moun sa dehors. Ou pas mettre lui. Non, moun sa ka même les police faut prendre prison. Oui. C'est histoire ça que Kodak a dit Kaisi Cenat OK. Ça Kaisi hein? But li bali comme ça. Il dit il pas sous sujet là, il just m'te ça au côté vraiment, il tout a dit ça. M'se dit yeah, Kaisi a dit. What, if you went out? No, if I'm just here free, vibing on that. Kaisi a dit sous louer moun nan kala, m'se dit non men, m'dou si on moun que pour il ka on moun yeah, n'importe moun. Et pour quitter moun nan lor di ko ça m'a font venir et pour faire 30 jours de retourner kala pa pour moun sa ka aimer les police faut prendre prison. Oui. Ou pas ka mettre moun sa dehors men. Moun qui fait Airbnb yo prend peu Kodak ou ça yo. So dim là. Oui. Cause I own it now, like the squatter. Oh. I didn't even know that. That's crazy. Yeah. Open it up. J'ai dit yo man, Kaisi a dit yo mat kon bagay ça men ça, bagay moun fou men. Moun fou. Like you can't kick me out. Oh. Yeah. Like you can go to jail too, like for real.
Like, On a dit police ka même vin pour yo foot à la voix et tout Même chose. on loi. Yeah. you can change. I can change. Is it his facts? Yeah. You see? J'ai dit yo fanatique yo dit vrai. Yo ba essayer fanatique yo moun qui sous chat là dit yo Et vrai. it's facts. That shit fire, bro. Thank you, my brother. Like, I feel it, and I like. Thank you, my brother. I want to cry a little Thank bit. you, brother. Yeah. Hey yo, musique ça fire, man. Musique ça diffère, man. Ka senti musique là, Kodak. Allez. Yo, merci frère. Yo, I wanna cry, man. That crié, man. Yo, thank you. Merci frère. Yo. He's in one house, we in Haiti. They going crazy like In a house in Haiti, long kaya en Haiti. Allez. for they baby. But she's my lady. P5 not talking Katie. Yo, femme nan c'est femme man. But Kodak, hop on that track. Hey, Kodak, monte sou beat ça. Il va cocher là, She said she want to suck for me. I said no, I don't want it. I don't want it. She said she wanna suck for me. I said no, I don't want it. Il dit il vle soucier pour moi. Je dis non, pas vle. Il dit il vle. Quand la parle seulement. Quand c'est notre Sezi, oui. Si femme nan dit soucier pour moi, je dis pas vle. Il va appeler ton air. I don't want it. Non, moi pas vle écraser. She said she want to suck for me. I said no, I don't want it. I'm just waiting for them. Il dit non, bam soucier pour. No, I don't want it. Moi pas vle. C'est Bislam Upton, I'm just waiting for the bus. Kodak la wale kaka iti yo. I'm just waiting for the bus. I didn't want it. I'm just waiting for the bus. Mapton Bisla, I don't want to cross him. Pas vle écraser. I don't want it. I don't want to cross. Pas vle écraser, Pas vle allez. écraser. She said she want to suck for me. I said no, I don't want that. Il dit bah soucier pour moi. Je dis non, pas vle. soucier ton I don't air. want to vle. Pas vle. Yo.